gue lagi mau kasih lihat what's in my bag buat gue pergi ke konser biasanya. Dan kali ini konser yang akan gue datengin adalah Arctic Monkeys. So I'm just gonna do it quick. Pertama, of course, ini. Oh, he's so attractive, I could never be. I think he might break if my hand touched his skin. I've never been so close to such pretty things. Feel like something you have any sort of objectivity over, or like what is it? We started making it what feels like a long time ago now, and it probably is a longer time than it normally would be when we're having this conversation. Now we're in that sort of starting to play it, and it's becoming something else almost now too. When did you start it? Let's get a timeline cooking. I started here actually. The introduction of Mirror Ball and that whole song, really, that was the point. Yeah, a couple of years ago, where that was the first thing I found that I thought this is the way to go. BM 2 hari Minggu gini aneh-aneh aja, coba beli telur gulung, terus kayak ada telur gulung apa sih namanya, cilok, terus ini telur gulung monster bro. Jadi diputer sebanyak-banyaknya sampai segini. Udah otak-otak, tapi ini gue udah coba, ini enak banget lagi anjir. Ininya juga sambelnya enak. Terus sama, gue juga beli ini tapi beda store. Ntar gue kasih tahu di mana. Kalau makan kue cubit itu tim yang setengah mateng apa yang mateng? Terus pakai coklat, keju apa keju aja? Full out energy, you're gonna be like, holy shit, that's Rudy. I truly. Oke, ini dessert masuk ke GoFood Reko gue. Sama kue tete. enak. Makan apa itu kotor? Pilih 5 lagu andalan terbaik versi kamu, good friend. Terus kirimin deh playlistnya. Klik link di bio Instagram @deltafm, @bahanafmjkt, dan @female_radio. Kamu yang beruntung, playlistnya bakalan diputar setiap Senin dan Kamis di Good Morning Indonesia. Buruan ditonton. Your morning. Sumpah hari Minggu gue lagi super duper nyaman banget. Gue suka banget sama outfitnya, bener-bener super duper mega nyaman. Bahannya bagus lagi, terusnya kayak bahannya nih, emang tembus tapi kayak nyaman banget gitu. By the way, ini satu itu, tapi dalamannya enggak. Jadi ini dalamannya tuh sebenarnya segini gitu. Dan ini tuh salah satu baju yang mau gue rekomen buat nanti kalian kalau misalnya mau buka puasa bareng sama teman-teman. Tapi nanti gue masih nunggu pashmina sama hijab yang lagi gue order di Shopee.